Normala ken yam kana diala content barwani lingwa seme kanwa TV biya kamal en walle chan ka jandang rawi de badak ka pay baro ron kina dangraw udi jandang rawi de diech bana jome bana jeling te kon kler dangro te bana ling leran yam bana writing bana rache ke quiriat yerten content chalun ano kalero de men bana writing yok bo rach ke quira men shakap ramadan ramacha kon kebe jidwar re wiki kotoria bana kelinka jen lermeni akan kono niam mi jera me jidit kanwa TV channel gorijen wojin dairy channel dairy je support enda manduni chan kon nyang malaya nong roine kwasme bana jome bana je linka do badan en charge nongaje ajo ban roitin gwasme men yam wachi boot che chubre wika a dog pot ano a dog pot jen gwasandan en la riet la kan wakaja ano ngai korea ge dane chitwa kayirol is attack gwade dane chanwere shaka nakten me shala do chinwere chop jan ngwan widero ishik liuke shaka nakre wichin binemi ano dio je ngai konte dialte konde chodian la dere wichin binemi kataye dan e shala ke jen wo chanwere shaka nak shala no bonito ngwana lungan tama wa shiga chop ka dogpot kalar kanti ka shanka desh ka jok wajen shengan yam ko bi boni bi ke jal ko korpat e shana chaga nagaje ano ka wang tuk checkpoint ke yirol is county is lake state gwade dan e shan wore chaga nekten ngai konte jeg dialte konte chodian lat meshin wer meshi ka jien kan wore konte jien waken ka lat tin kon tin la jinya gasa ke tin kon la kwak la ka tupke la kwak la ka kwake no aken wa shigi chujien ko chaga jogo no pinte kamal chae binaga jang ko dobe dan e shalat keje no me shigi jien ka jowe dan e shalat no shobdien kuje chalka wang tok checkpoint ke yirol is county ke leg state no shwan wer to tone no chaga chu dwan mach ene ri shawden riale ke la de ni jane shuken ne itu ngwalung shuken kanak ne me mi cholat ka gwase dan antama kejan jogo kon le laden tama watching editi tin kon tilan wershi ga chop ka dogpot kalar kanti ka friday wajen the first shipment ne ko kor gwade dan e chanwere me shaka nakaja authorities confirm the arrival after a week of delay caused by heightened insecurity along the river route. Many vessels had been held in Bor following the Wang Tuk incident, where army men attacked a boat traveling from Panjshir County to Juba. 6 people remain missing after the attack, which killed 4 and left 43 others rescued. Daniel Dak, chairman of the Lair County Boat Union, said that on Sunday the newly arrived boat were transporting goods to Upper Nile State, with only 1 remaining in our dockport. 6 boats and 2 Badger continued to Upper Nile State, Dak said. 5 belong to UN agency, while 1 is carrying commercial goods for trader. Jo Lincoln Guasame Jo Machala Natin content in Winami. A Kenny Boni Kabakel, Kabontin content gel. Tin Win Winami. And no. And Temachala do Shika Win Winami, Kadobedan Charlotte Kaja. Keep Bonu one can, you know. Guasme to con ke jo chikalat guasme no bonitin contingent ala 6 boat she tandian wa kan ka panal state chi wudi shal ka dakcha jo mo chajalat wa tandian ke nyingi UN agency ala ji United Nations tan kon la log la kana top ke year wa tam bonu panken wa ka commercial vote tram kono kwak kon la kwake enono chakola do nene do badan en jakke retta ti ko bika jal wa korke me china dol ka jangtin tere wichin wina me lo dol medin me cha dol chaga jogo no shwa nuertin kontela trader shwa connecting content jal ko dobe dana chana naka je ka wang tok incident ka jo chalat gwasa me ne di jen ngwan de dok okay ka tay dana chirek ke to je cha report mi jidi cha nyogo no gwata me no ne te chiliu wa ka ne dang bakel ka ne de kone chibat okay ka jo dana chalat ke je ala 6 people remain missing up to now kan ka jek do ne te kone appointed cha je wa ka ne dang wan ne jen ngwan de dok wa cha ka je ka jo dan chikana ladin no ka queen security government to ko with me chala de wona ite ngwan
wa mishi bon mishi jal la tol bugla ja wiya kanke la tol bugandan en kwana ne de konen jelke boni ba yuken baga kan en tu western konen shalep enona ka jo chalat ko to wang tok shek ponya wajen gwan me la bon la kana jel la kana chungten ajen gwada dan wa connecten dio jen tam shakan kana gurno bane te to ba kal le tech ka yo bad bichu jalakan ba Ler County Commissioner Takeriek Dong confirmed the shipment, noting delay due to the Wang Tok violence. He said the resumption of river transport was critical for communities in Unity and Upper Nile State, which rely heavily on good ship from Juba. Ngai kon ne te ngwan awa kwen kwa no ka Juba chede ngai kon diale wa teme cha ne ti ka jo dan chalat awa cha kwen cha janan ka tam bonu kene ka panal ka korpat mi china chu jelong duomi mo telagwat mijje ka kwen keten kontin kwala jek netin kontin gor ko de ko kwen kede ko kwak ko do berana shati dia alat keje wa ci jang ci ken ke chu ngak ci ken kwakten kontin wo ka panal ci ken gor kienen war mijen ka bintiu ci ken gor so la kana gor no bi ken ka nak da do cha jo me cha jala de ken ka do badan en lat ken wo gwawo ba ngwani ba ka jal ke kwak no local residents are now receiving essential good again. Dong say price at skyrocketed. A sack of sorghum rose from 200,000 to 400,000 South Sudanese pound. And tamam right corner wa en kok shwal ka mko shwal bel wa che medan wa kinet kudangro South Sudanese pound. And tamam chona ka kinet kudang wan la 400,000 South Sudanese pound. Ka duop ko tele kwak tele nang kare year. Kare ni alo cha kwak dial cha kanang. La trade ne jen year kwal use on ko ci jangi kan dob ci kana gek en temme la chala do ci ko ngwane ci le jega lon ko dob dan ci kan lat keje la trader won mi chalka tanker galwa biel chala no en temme sha shipment charge ñoko mu to ko je la nan kwang re wujin winami en temme kan ni one sack of sugar now cost 330,000 South Sudanese pound la mira me gorkok kok toker wa chwalkel no take kinet ku dang diok wite yo to chopke kine jen diok jen ta dana ko kane je la 330,000 South Sudanese pound so jo me de jen linka jo dana chalat non ler dina gorno banyo ga yekel gwasame rege dana ci togre which kay Equatoria ban madan cholat gwasame ban je linkel ka do badan en ci toka je dio je runen to wan dio je mi jiram la ler la ka lingwas me de ngaje no ko kor gwade chewo take Elzi Minister staff member teacher yen cha kule yen ne kon la dine na wa ka ne to ne de kon cha na cha ka yen ka jo da na shalat wane ti ngwan ti ke jen ti mala kon aguje no binat no biga jal ke ambulance la dung duel wal wa chu ke be dine kan ne ti let kan Medicine Sans Frontiers MSF la ambulance den kam Morobo County Central Equatoria State ka Friday edan ki kaninte konde chewe gwade edan sha chijidu ay kana gorno bikenete konte la winimi biken ga kep en wenamo chu kan ambulance den ju kana chu kap chong ka chu kana wang ka chu kana chu kan kana ka bom so kerikten kon lat ko rodien winimi kana lade no nga ki ka ngane jikka jidwar neten konden kap kanete tone. But the good news is this ram neti tama cha ka release neten konte la jidwar ka jodana chalat. What we are witnessing is a disturbing and unacceptable trend where the impartial provision of healthcare services face indiscriminate attack. This incident is not just an attack on one individual. It is a direct assault on the healthcare system meant to serve the most vulnerable in our community. So ka jawo shalin gwasame kaneti koni la kwara winimi neti koni la lat Dr. Ferdinand Ate ramkel mla head of mission in South Sudan KMSF Medicine Sans Frontiers so jana kwar ta jawo me jala den women la roda me gwi yena men tama generic ko neti konti la health worker ka maka ne shankie la gorga jengo ba kanak gwade da ne chito khiane no cha torbele cha ka wo wang ne radio wal ka Morobo County so ne me mi choro lat ka gwase dan antama wacha jalu nyarama mo banetin kontin yan karama mo
kan karodian lat waken yiken widi ni kan mo ke behind char cha wanken alagu yin wanken tiene duno panken chakangich kwa kujeno e bona dien kanete konjin dor jo me janana gode nywa yekel ene biata kamal ban yo jegele rodien chuje paru bi nywa ne ko ken bye bye